Vel nei teimi o te whatalo whatua I foi. Iai lato uma foi wamwhai ona o lewa no tātou te whai e foi le nei video, po le nei proklama. Aftai foi whawanoi no tau teimi, whatalo whatu foi tupu mai o la tunu. O whea lawa meo papa au ai mai mō mai ai le tunu, le o ngalau lele, po Samoa, ia po se o ngā sami foi o lo o tau whalau solo ai. Au no whape atu, whaftai lawa pe a whai o mō lewa no. Ia ele ngata foi lea o tātou tai whale anganga la inga sale vi. I whata whai taulanga ngā fia o lo I ai lo mwhai on ma una lato maua mai foi le nei ni whasalaunga. Tai mo tau sanga. Mai se le nganga foi tau asuino le pole ola I tono no ma la whanga o lo po ia. O te atalo fat foi nisi o lau talvou a pesi o lau talvou leo na lai o una whai ala tato mta upula tato tala noai ni taia mei aso. Una lato mai foi. I to tolu nisi o lato o lo fofoina o la ufia I lato I tono o vaenga o Amerika. Mai le taimi nei se o ti a setema e po novembra. O ele lato fofuanga e uroi tono o vaenga au te le mai loa tono po le ale la po le ale branch of service le o I lato. Asa mai le lato atang sanga foi pe fai no tan no at foi like titi e winga I le boot camp al maling. So esa me o fi le tulang about te loa au e qualification fai ngo tan no tuai because I'm a retired Marine and I went through as a recruit, but also I was a drill instructor from 1987 to 1989. O tulanga na ia e whaloanga wa ai tulanga o hia whapea. Ai tau no whapea atu. Ono le tātou te imelo tau mo whai lawa I nei whapea ona whawa ona tuinat ma oto nai mea tau. Ai sei tata tasia tu asi si vele ina I autou sila I le abatanga o tau nuunga I te tonu o Marine Corps Depot. Marine Corps Recruit Depot, commonly known as MCRD San Diego, is the West Coast boot camp for enlisted Marines, and it stands as one of the 2 primary Marine Corps recruit training locations in the United States. Sit up straight and look at me! We're now aboard Marine Corps Recruit Depot in San Diego, building... MCRD San Diego has been in continuous operation since 1921, with a steadfast commitment to excellence in transforming civilians into disciplined Marines. You're going to stand up, grab your belongings, and get off my bus, do you understand? Yes. When you get off the bus, you'll get on the yellow footprints. The depot covers approximately 400 acres of prime land in the heart of San Diego, California, a city known for its rich military heritage and deep ties to naval and Marine Corps history. Each year, more than 17,000 recruits, representing the best and brightest from across the western United States, O le whata tau nuu lea o I lātou nei na o mai skeki ese po whea lawa me o I pe o nisi whapa I fo ni Samoa. Mai hina si o tātou atu nuu I Amerika Samoa ma Samoa tutotasi. Ia pe alala fo ia wai po whea lawa. I tonu lava o lo whatau nuu I ai pe ona tāwina atu ele narrator. MCRD San Diego. Well, MCRD Paris Island I
i South Carolina. O lo iai na pawa i o me lua. No whanga i lua e train ai lato o e fia a vei lato ma malingi. Pea ato sila atu ile kai milenga o mai ai lapu ngo mai lalo i kuongo fo. Le i lua ngaka ko ai lua kai bingo fa i akul trail instructor. Listen up, go get up. Ko e o mo foi lunga la ko ulu. Ai sea langang fa lo fa ko nga fa ku o kai minga ng kuel vale no wing nga sa le pasi ele ilo ka mo ki po feme sa le pasi ele ilo ka mo ki po feme sa le pasi o que ale que no foi lunga o ko kongo le ola MCRD o le no fa nga fa ya kulening to fa fonga i isi ufafonga o drill instructor. That voice po le leo na e 24/7. 24/7 o le sefulu luas fu kolu ma paias. Le mawhaingo e whaalongo o whaititi. O le mealanga e kui o le leo lava po whele ke whaalongo isi wa si lofo ia wa olo fo leo la tau si ufafonga. Ai ke whaalongo kwa e leka kainga mapu luku ile lunga ingo ko maiki me teona whai. Lewa te inita maiti, it's a culture shock. Mo whake ia la koe. Tia wa isi le i o mai whape, mai a suma i lau sunga i ku i le ai. No, ale kua kwa lunga wakul ko mang, whaaluanga facility, do you understand? Na salu e kari, sir, yes sir, you understand? Yes sir. Boo. Wakul o le command of execution? La, fafolo ole tula fono me le sanka mo ia sa vali e sili nga vave e ka mo wa ia no atu la ia kulunga me o kulanga vai lang samsama ka o yellow footprints o ingala taimi mo na wa amaka inga nga learn lau tulanga faale milikeri position of attention polea le lau tu fasa place of feet o vai lunga o yellow footprints 45-degree ankle spread o lima yo autafa o lima taumatau e lainga masimo lo of wale pe fa pe office so of wale umise tulo tulanga pena pa fa follow lo faka tak in lo chin lo polo o vai pula saulo position of attention or to sa kwa fa longa ile lo ka makinga Paul me keep credit like ke fa longa ku kali ka maki pe wale leile sa unia maina recruits so my hats off to the recruiters of this kit. Po mo mo le ka o ko ka mo ai ile receiving parents o lo ia foi drill instructor e foi inis eloni ki drill instructor ala to ia o fenga lenga fa pito ala vai tu langa ia mo le issuing of uniforms o mea uma lava maoina uma lava to ko me ko akumo ko so se le po lau akokupe ngo kupe la ia kongo o le to ITs me fapenga e au lava ku kongo le kanga fapiko ava tu au me o lava me lava na ho se vai ko king me fapenga kongi mai kongo nga ya ona apero la yonga ma fa solo lo isu mai ko uniform me lava e fa nga ina ile ko training ile kai mo le receiving parents so ako ko ngula la sa lo winga spend i ko wasa fa pe lima i oile ile receiving o i fo ia va ko le ko kusi fa le aonga fa pito ka o le knowledge me le no winga e ke learn e ke o ina ya channel orders full kasi al malinko i me ka card duty po ngulanga fa leo e te o ina tu la fono le UCMJ uniform code military chest por tu la fono fa vai ole a foi ole milikeli no i pio la kuskula fongo le tu langa fam sinonga me fa pena pa ye ni me tupu e te o ina ila wa ya tau
o me kaunga, you know your rights. Where tu la fono me kaunga e fai me kile kaunga e fai. O me alainga alu o lunga le NJP, non-judicial punishment, or a court martial, a non-judicial punishment. You inga se me foi lele kaunga. Pasalai o ai le tau le fai nei le record ai al court martial ai le pidinga court martial e kusamba felony. Il ngana le court civil. O le ulangana o I foi o le tusina o le to te awa o ina I foi tu la fono fa tu la fono falvao ma lo taua me e ngata ai le alunga o le to fatama I o ni me ma le me e te le te tau no to fai ma me kau o ko fai I tu la fono fa malo the law of international laws of war. O I foi ele taimile e makai foi fasa vali o ko drill instructors ai lo la to ia le to afa ngai mo sfulu vai aso o no le aso Ferreira lo vai aso na e fai ngoi kanga ka Black Friday ya ona fa ko a mita lo le o ko me ko ftai ai ma ko drill instructor la ko fa afa ngai mo le sfulu lua vai aso o drill instructors. Eta ua I tona malingoa ia whai aonga whapitoa ni mo tūlanga ni. Le o lātou ia o foi lākou sa aonga whapikoa silio, very le foi tough school, intense. Whakaikainga o mataua aonga o lau wasenga se lau whasfulu sa a maka mai ai e umas le vai aso momo o I lalo le se lau ma le whakangaka e uma le vai aso longo lua o I lalo le varu se fulu iang whaasoro soli whapenga e uma le whau unga to a tors fulu ma le hono mata un whau ma le se lau whasfulu nei au le tele o kaimi fo tele a mea lai ona le au tangata ona pe disqualify ai ele ngata I le tūlanga balosi whaletino. Tūlanga o se bai o mawai. O se tūlanga o le ka ungo le psychology. Ele pasia le su engo le psychology. Le psychological test. Tūlanga whapena. E pena. Ona sawa ale ilalo. Tors fulu ono tangata leo te mai te taulia lei na whau o le mātou waseng I San Diego le drill instructor school. Lono winga. O nei drill instructor, peko lua, peko koru. O lava ngai makai o ngoi wa ia le varas fulu se lau tangata. Le aise me mangetu, le aise me nefu, le aise me le mwhai ona le iloe nei ali. I po tamai tai foi pe a whape o I le mea lo trainer I tamai tai Paris Island. O las whalei la lea o le vai aso na momo whako a mita leo tau ia malalato ia ka maiki malalako le pakungi malalato drill instructors lako whawhea ngai mo le sfululua vai aso o ila las whalei le kerenga tau tangata is Black Friday, ai ele kai mi fa pikoa ngai kau go foi tangata pa pe oki. La kai mi yang yele storm. What time is the storm? La kai mi yang yele fale, la kai mi yang yele fale. Ono no wing. E la kulole le company commander introduce le series commander. O le lukenga. Ya li falo lukenga felanga kalanga introduce lo mal senior drill instructor. O le singia le drill instructor singia le o ia e we inga le black belt o isi junior drill instructor la to e we inga le green black belt ia ona failola I o la to tautalanga o le kai mea lai o mai ia le saunoanga al senior drill instructor e kerenga wha meinga I hole kongo le duty hat po le officer
ai ka kala mai lo e tele ba ko ka hoi a ka kala mai lo kai faua da wali ila ia la junior instructors ia our instructors foi la ia pe ko lua pe ko e ia le instructor singia la korea e fa longo mai ai le yang fa ko ai ale ai se le singia le ia le si so ai le si e fa longo mai ai io le kai mila nga All Hell Pro Plus Cornwall Barracks. La ko vai ele fel leiso leo o kanga me fel leiso lo ki pusa o a for your sea bags o mo meu you name it. Ai o ka mo fai lava le inga ia pressure ka mai kiki pe unga inga ka mai kiki pe fa fe nga operate pe fe nga ia fa ka winga me ka fa ta no ina na ia ile kele ole fe o minga le ole ba fa faule o sa o gay i mai lenga ka metro instructor alfa ka winga fo me ka un faia maka ingo o lava fa ingo moeng o ke ungo o me kongo o la ko fu laka o la ko pusa lava anu fa pena ole se routine fo le pe ka fa mamla mal le o le kele au kaimi o le lima po le afo lima le revli po le taimi le ta uno fe ala ilunga o le kaimi a fe ala mai ilunga pa u ilalo doka ko kingo ilumo ko moenga i le position of attention po le kusa o luenga la me fai accountability o se benga ceiling ka o accountability po le fai ta wina ma po ako uma ka wiki pe isi o sona o la tu langa ia pe ska mi kiki nga fai mai e fai le li poki ma tu langa fa pena ai la to o ena leo po a mai alale ona fa solo lo oisi e umanoa ia ke ul fale fai moenga tu langa fa pena fa ngale fale le taua sei tulo ia ngo mai lora ia o lo fai le breakfast ile kai aunga io nei meuma ele fa pe o fai foi le mari esi como le ai a fai ako le drill instructor ke oe you got 60 seconds he means only 5 seconds a to sile foi nga ko link o ke mata foi mo i fanga yoing ke ia fa pe ako le command you have 1 minute to get this done ale you mi fa lo ko mai 5 4 3 2 1 longo winga o mi ngoki longo winga penga le los fu se konge na batu i fa ma sangela ga mai ki ya o ngi fa va mo le bingu ke le va ai fa mo ka mo fa nga le bele ke ma le nga va ko fai i se va vesili nga ma fai e continua na le vele mo le luova ya solo le first face o le first face ke le to le ninga mo fa ma si ang tino tele ko inga ese el cabo e foi obstacle course ma isi compact course foi le fa nga e o ka mai le si vesina tower 10 milia e la isi ai lola ia ma la to pelenga ele ka no winga o le fanga and there's a marine rifle creed marine rifle creed this is my rifle and I are one. Without my rifle, I am useless. Without me, my rifle is useless. Yeah, algo que le foile. Ole falung ole foile ole creed say all our until we both have the victory in our hands. Il fai ole mele silin tau e te oe lau fanga. Ia e lore serial number. Ia mai ka winga le, ia e fioling. E blindfold oe fusi o maka. Nga wakuri o ngi o pe whau pe nga ia fanga wakuri e. Nga e kangola i e whiwhiri ma make po whela o fanga. A e le iloa la e oe whaisen ve maka le e mai iloa le ilau fanga. Ia o leisi nga au whamarastino mana ia. E tau o fo ile leo whasalanga. Pe akako wawai ai. Pe a se sa wea ai ka o ele malinko incentive training no inga
fai mai o incentive training. O se a ora fa popo po se a ora fo ina ia toe a ina element kupu a ai esale incentive training esel belenga ai mesa apa ia mo pe se la unga push up o flutter kicks o mountain climbers me mo fa pena ia kilo ko mele sa pe ni exercise I will lepa mai pese vai ku loko hole lo wa fula ko ya me tulanga fa pena first phase me umana o a onga tono wa senga mo tala fa sol pitol maling o ino tulanga o fanga nomenclature me malava e wingale ile au penga le o TO yai o le afo yo tala no le uniform military justice UCMJ military code o ka fa mam lama ya te oia wa ya tau mo tu la fono me uma tau na ya fa mam lam fa te oia le ia kula fongo fa va malo o mene yo tau o ka ngaka ia fa ya o drill instructors for ele kai me ke alwa ia la mele la fa le masinga ia la le teach an kanga ka mai esse foi ala ko fa longo ia o I ka kai fa ya onga al malo fa ai misal malin ko pa mo basic training o le leo le ka kai fa longo ko ele ni dinga ngi mic ngi me penga ke fa longo ko ka kangi mo le leo le true instructor I me wa se asas ka mai ki o ko fia mo al ka mai kai mi lave mo e fia mo ka mai ki e o mar pa kungi ngai fa foi ele palpala faile fasalanga ele ka o incentive train la academic learn como classroom ele first face luva yaso ia fia foi la tele tamo enga makulang fa pengar fa marcio tino le initial prefect si pore la ko su enga fa martino mo la por physical fitness test mo la ngal kasi mal afa mai le kamo inga ia lo ai po feo ia ai ole mai ole first phase ko ka mo elo la ir ko first phase PFT o PFT ka ulira nga ko lu maila o pull ups ma to la vai time la fa goia palanga fa longo la fo fa push ups no pa pull up male sit ups na bato vai time ko lu maila ka mo lua se full pull ups 400 points ai ka mo ko lu maila se full one mingo ke lo winga ongo mingo ke le maila kas wa fo yo mo lo se points ai fa ya pull ups e lua se full dead hang lo winga le kisar kiki mo se lau ai fa inga ya crunches se lau il mingo ke kas ya umbo fo ilisi se lau ko sa la o le maximum score mo ka mo maxa ile PFT e tol se lau ale me silly ona ka winga kere fo ye drill instructor ile ole drill march pese yo le pet pile drill instructor e kele ka ko ofisile la me ninga fa ka wo kele e drill instructor se le bene ole march ya na le march la o le pe ya a mata mali timing tau no mo ya I pasia malato wa ai I tulanga ia le fe drill instructor ma le responder ka maiki ia ka mo mai le ai se me ang pe se fa yang ni ka juma e vai pro savali marka ka mara smoky pe io lofo la angi la fa ki po le sa por se por le ai ngon vela I ka maiki e ka fa ya drill instructor tu se me fa le kongete ai pe uma ele pakungi ako ele fa penga o ele se ia nga o ele le ai o fro mal pakungi le fia se fulu le ina ia o le awala nga lawa atia e mele me ngo le teamwork po le mai o la tua nganga fatas a sala ko kasi sala umal selau le le ko kasi le umal ko selau le ala me fa le tonu fa le ko umala ko
le mea ngai a foi ele kuskusi lima la po ai e alu fa pena a ia mo loko nkas a o mai la trio o le mea la vai tasi when you hear the sound of their boots start pounding on the ground pas falongo ceiling ano esel maanga ia mal ila ulea falongo longo tulang fa pena when you hear peke fa fonga ile varsful se lauka miki ye march ai kasi ale soundo o le pao boots e ese le mata mo fia ai a kala kula le cadence foi ai o nga kusa uma me e ese ale nganga o me te oia. And that's how you find out how the teamwork, how the camaraderie, how the togetherness o le pakungi makamiki ele kung lo pakungi tulang fa pena lua vai aso to de fai na tulanga ono to olola il verso longo il fai un verso longo las falira na e fai early ko initial drill longo ko competition mo ale il make out drill e fai e tai ele se junior drill instructor ele il pakungi il competition le fa ia i uma tuina tu link okay ia kai mi o pa kaurio la ko competition mo la ia pakungi o makwa lockdown na ko e foi pakungi o la ko un solo ele kai ia i San Diego la a mai a lor tu langa le i po ai wo malo ia ave la College Trophy, which is a pair of boots. Kai lo ingai vai kai mi funa. Ona uka ko lola i o la to mea. Wala mo kia me fa pena. Ai o nga Edson Range. Camp Pendleton, kusa ma le fast food 5 mingu ke mai San Diego. O Camp Pendleton e i kalangi o mele Oceanside, ko o Oceanside San Clemente. O le pace ke lea tele. Lua vai aso spend ngai le rifle range. Kasi la lea, lau tuina tu ape ia te awa ia, mua lava le drill. Longa lua le rifle range. O mea ia sili o ngau ia. Ia drill instructor ia maa loa ila ko pakung. Ase o toi fo itasi le drill ma le march. Ase a linga la bering fa ka o ke le drill instructor ia ngi me le march anga se march ro di pe ala ngat savani o me o ma mata me la matanga le ngo mai fa for pass se ia o mal kai mi le o le kia me towards one purpose and one purpose only kai mi o te fa tau Camper, okay? E te tau ona sila fiel ka mai kiki le kui. Le 40-inch back to chest long winga. A o march kuor ka ngaka leilo uduma. E ka kaunga maintain na o le fase furu ingisi. Without turning my head to look, le kau furia lo uro ke kiki lo le kukam kaum le kunga bali. Po ku sao le lainga o le row le o ke yai. Ele peripheral vision po le wa inga lau tele au tafa. Ala fa ai sao maka luma. Ia o loa o leo ke mao luma o leo ke mao kua po leo te lainga nei. La tau na mea. Because in combat e iai foi mea kau combat formation. E iai le V formation o le wedge formation, line formation, V formation. Echelon right, echelon left formation. E loa foi la ke vai o langa ka mai foi le ma mele signal. Ia loa ko mai kiki me kaunga move ia im ka i formation combat formation. On menga e awa ku le drill le chart le march le. Ai o mai te mi e kwa fa nga mo ia le. No mam lama le winga me ka distance sideways, forward and backward. Ina fa sao inga ai so i fua pa o staimi vela ia se e vetawa inga. E au noa male
le ka sa wala po mo kasi pa u a feo ke ko fia a pe o me pena sto tasi ya mawai awaya na ngala sa o le spreading male o le vao tangata taona yai o le taona men ta to foi la i le wa makal face lua I pen lua vai aso le nga le fanga lava le mele la ko focus yai le me nga ka u ai kele le foi lau pele lau pelenga le o lau ti o weapon type of organization weapon. And our time was the A16-2, M16-82. Ya lo ko le kele o le A4 le fa o ngam tu lang fa pena. Yo mako of iron sights asa ya o lau ba ai fa o ngaka miki scopes I la to open, which is very good. Le kele o le vai aso momo la mela son fua ka ula skofi. O ka o vai aso yo snap in. E iei foi la instructors, ka o PMI o primary marksmanship instructors, PMI. O la tau nai fa pitoa la vai lea o ino pakungi. E le fanga ino le fana ma so sangi ka mai ki qualify. Telefo taimi, e le tatau na iei a drill instructor drill instructor aggressive kele e mga RPMI le o ese o ko o so se pele fa scope le nga makwari o mako e fa me ai ko e ngai Paulo fale ko benga ai mai tru stavo o mo vai asa ko ye ko e fo ia ka mai kil benga ia wo le se discipline la fo la fa pera ko ia ai wo ai ele ma fo anga ia fo io ona fa pena la o nga la ko la pia mai ina ia awange I loa ko mai kiki faise mea ono le fefe a ia I loa ko mai kiki fa o ngale fanga ono lona malia ato to mo la relax no ma fo fa nga ke o ina nei o ina foi la faingo o le sling o le fanga ina ia fa pea ona fa mau lo lima po lo ao ma le kulanga ku lo fakfaka le awala mfai le ma lo fofonga mai le rear side e mo fa pena o nga foi la I opposition ka nga fanga mai ai po tu langa nga fanga mai ai o le taoto o le nofo o le kopuli male tu so o le brown o le sitting position kneeling position and standing position asong fuai las falele ko ki learning mamenga I ka snap in week e mo meu kalongi e kusia ka targets ma ko le yo nga ko mo se ko ki le li o e recruits por pakung o nga snap in lona ia falele la ko snap lona winga fa kai fanga fa kai uma o I foi e ka un exercise le o ka wa ngi a ngi pelo lima wa a fa mau ngi PMI ya sling e ko lima e ka offer circulation o lima o mena e tau ona I lo le malosi e ka un mau wa le sling I lo lima o la so fu ala ka u la so falaile vai aso le e tatau ona no to faile le snap in le ma o le uma ya me town fai la sotofia as falele lo fai foi snap in a me ceiling tower o le a fai il me ka o le battle zero of your weapon BZO o weapon o ko fanga no winga o le la fa tonu fa aka ko fanga pe fa pe fa con ko foi sites o ko fanga ile mo le aso le la mo la ko fangai o le melongo winga e fa con ko inga ile o le la makanga le o e fanga ila puru mo la vai le so fu pe a or kai mi o la live ai le range o le fanga ai ya le fanga a matai mi ngol puru mo e ka un sa mo I fa fo o la fanga le la fa ko ku le busy o le site mo me ka nga ye la weapon e ke fanga ai
Umaloa. Ona tano rola ye faton tonu la vai oela ko e yal switch ngai au kafa ile A2 o le scope la ko ye kai pe aso se scope ye foi a me fai faton tonu ile le crosshair e fanga I angai o le target le sta ona las falai las falai mo yo las ko ngai ya ko snap in fight training I won't ni ko mess up pingala lau PCO le wo manga va aso sa o loku mo fai kanga mea o mai ko snap in aso fua ele tai au sengi ia wailunga lenga makanga fanga mo tulang fa pena mai le aso fua e kau ile aso falai ile aso tofi o aso o mai ya fata ita inga a live fire I vai le selau, lua selau mika, por selau mita, ma le 5 selau mika. I le sitting position, kneeling position, standing position, ma le lua selau. O le foi o le por selau, o le sitting position, ma le rapid fire se fulu pulu e whangainga sin position kolu lima nga pulu kneeling position lima fo rapid fire whanga mal prone por ka oko se fulu na pulu ma le 5 se lau se fulu pulu whanga le slow fire o rapid fire kasin mingu ke whanga yo pulu se fulu however telo tangata o kamaiki o makauri e fofo ia latou e ngale par pour mo po era pa ke ia leo fa mai pukai umon mingu ke ya tangata ese fulu pulu aga tongos fulu se kone lono in a kai lole le kai miele ye pulu ese fulu ile ongos fulu se kone e uma pulu kama hit uma le target somewhere over there ile target ele kai kai umon mingu o le 5 selau mika ya e whanga mal prone position slow fire ia le e whanga ia le 5 selau mika ile ona mai alona ia le so falaire na ia nga vai ro po ai o sili tanga o le pakungi lava kele ala ku kanga ka qualify o le pakungi asi o le pakungi ele aise la ko kanga unqualified ele I qualify o le pakungi nga asi a fa pe e lua pakungi kukusa le ele aise singa ank o nga ola ia vai po le pakungi ko kele a ko kele a le pakungi le si pakungi o le pakungi le ko kele e alu ele trophy le fainga naole ele mate mai taimi a mai alo le asfalaile le la to uma lava le qualify o le akapenga o la kokia me uma la pack me uma lava fanga me uma lava de ona sava vali mai lola ia mai penalty neo cam on full fico le lus full maila depende po fele route fa mo inga teklenga elenga a series o es full fico maila momoea ina I Parex I le kaimi leo le aso le weekend lea. Ale va vea o le aso ngafua. Ia le taimina fiala ilunga por fa. E sa ungilo ia makalonga lao. Mea lo iei maunga. Makana faya onga mea kau tactics. Ma o hao fo ile whaangaina tele usia upenga. E Claymore Mines. E le kongingo o pomu a M67 grenade. Shoot le 50 cal, shoot le Mark 19 grenade launcher, automatic grenade launcher. Maar tele la voice me fa tau uina I lea time. E fa ai foi la masi maanga for land navigation fa nga ai fa rua male map tu lang fa pena. Nei lo vai asa ko e alu uma fa pena
Mae na ona failure ko vai aso ka ol maintenance week o rongo winga wa uma weleise training wa kufa o ko kio e fai singa luenga e fai fo isi malingi pe e yele kokaina me ai e yaile la fo le tulanga o le fa mai no so se be lava o fale ma parex ma me fa pena le car duty tulanga fa pena po kulanga fa leo e o uma e vai uma fa pena ma le kele lava o isi me e kufa uma ia le pakungi au ko e ma le series a ko e o e so sangi le fainga o so sko inga luenga lava e mana o mia o toa pe yengi fanga ko le armory e fia o fulu mo fa mal lebe ko ke o fai uma me fa pena me uma la e fa ben ma e alto vai asolea ia no to fo ilola i sendik le wo tala nei le mato vai tain se uma no to fa o fo ilola ia le la ko wa ku nei le third phase lewa makanga o e fai fo isi kole ngingam tu langa fa pena o piki lunga le pesa o drill classroom po vasenga e fai ka moele le obstacle course ka moele confidence course do the slide for life o le lava me e alu uma fa pena do close combat me lava e lo FIFA le atili that's il meu misi tau il first phase if I go swim qualification man to the word marine means water so marines are soldiers from the sea no e ka kaunga makwa le leila le awo tangata ya ko mali afa pele pasia lo swim lo au le first phase por kai mi foi le fai le maintenance ma third phase le e fai ama unga o ke alwe ke alwe ila onga o le au kam fai ya pasi lo at least you pass the third phase first phase or the second I mean or the first class second class and third class kaunga pasia o third class ya ngale awa limas fulu mika makoso lau ako malau fanga ya ba oso mai lunga mele na pe fiku fuku ele mawalungo le platform ke oso mai lalo ya nga trade water le pe lima mingu ki ma fa yenga yo pasi lau third phase ole fai unga la ole third phase e isi e ono tau waina kele ma fai ai lola ia finals uma le academico suenga ia le lama i vasenga i sa fai o le PFT final PFT le la sue i po ai le pakong ia silia kula ko average le physical fitness ia ma le final drill le final drill la nga pesi o le pet pinga la drill instructor e ma kwa ai elia to drill instructor in fai ona man malo ai ia ila to kusa pele ona platoon se pakungi ai a malo rifle range ma le final drill ia pe ia la ona platoon ole na ina langa pato ase yo ola vele aso e faile la to fau e ai foi lá le weekend mo ainga kai mi mo ale fa ko a feilo e ai recruits ma ainga eu akula ko ainga asi yan tala fo e ai fa tu lo fono ina foi na tu langa me o ai kusalanga le weekend nga so e fail fa le lawa o tala tu I tu langa o foi o le bato vai tem o ko ngula kai milale fai le fa indoor while lo ceremony fai indoor ko a moleo I fa fo fai le parade le march fa lo mo fa
E kula I mola I lunga le il battalion commander. Sa lo fa feloa I recruits. Kai mi mua lea I le se fulu kolu vai aso. Ko a wha longo ai ai. Ka maikia wa address wa ku mai lunga colonel fa pe mai. Good morning Marines. Ia ngai wha longo rola I pio pa u la rol fale. Good morning sir. Okay. Ai mai tauna la tamaiti te vai loi makamalingi. We, I'm a Marine. Ai so ta wina tu la le mele o lo ia nei le teimi nei. Luma lai titi mea. O te iloa na uma loa lau pakungi muli o le revised training lenga fai. Le walwa ingei. Nga so mai kua le mele ngo I lau mai lau pakungi muli le tau sanga ya fei se lau wasfulu iwa. Ia you like tune or yungi. Leo ke iloa lenga liliu e lo mele. Pe ma ko le masainsa vali etchen range o ilunga sful fiku busful mai lai kam ono al mela wa yai ya we fa pito ina e uma rifle range a maka e ngaya ya le infantry training a kamiki le tactical le part o le training ngai etchen range o inga foi lai fai ya mia e la mal beka o crucible training le tu se malima su fa fix full loi kula e train fa sa ku sa na pe ko waso e to e train fa sa a ko ya le ai se malolo ai fia moya ia ke lo mo me sa vali so pi alu pe vai ala e mo igi o mak por fa po pe le vai la pa pe ko le ala vale me o ia por le ase me o e ai ai fia malolo ngo se la au le pa wale mea fai keking e keiwa ngalo e kele foi ala to savalinga e fai le la savalinga fa mai sfulu lima e pe anga sfulu fiku maila no a ola fai ona o mai ai lola ia ona wa fa o mai wa baia wa mai uma kanka uma ka uma kai mi le wa fai wina le crucible ona o mai lola ia falako formation kai mi mua na mo la to fa longo inga wa ta ora ko on United States Marine but tai mi for na e tufa toila ko emblems dale emblem eco cloak and anchor eco o le fai longa o le malo America o le cloak o le World Service o le tautua le malingi le laulangi a koa ma le anchor e ka o kwai o le malingi koa o Department of the Navy o le lako service fo le ma le Naval Service fata o lako Naval Service ma tu ina tu iai ma lato a vele o lato ma tangata waka ua o maling. This is the first time they would be addressed as Marines. O le taimi mua foi le wo o silangon. Ato sila e. Ale mea lava e kasi. Kele loi makamaling. Leanga fo ua polonga alu le afukoko mano lea. Ai fonga ngari ngea pingea. However, whether that pe ngale kasi kausanga pe koru masinga e yailinga kaka kongo le malingi ai te iwo isfale tonu po se mai pe maliu fde he's going to be a Marine for life. Peke savili pulaingo ole kula fongol malingi, once you're a Marine, you're always a Marine. Okay? Ya le tulangan na. Ya. So tanga fa emotu na ive fa kaunga ma kauri foi la makanga ya. Ole mele amatamai. Recruits undergo their first major change, a military-style haircut, where their hair is shaved very short to instill uniformity.
I se o langa fou o le ai, e se umale la uru le ai, me umale tino, it's a transformation. O le whaalili unga, o le langa le se kamaikiki, le o sa la wo o mai ngai, o le a whakau inga ngai i le training lea, o le ale koe ma. E le kai me maho wau welcome e le o ngai o se saviri, o ngai o se malingi. Ia, o le kasina whailonga o le token o le simple lies o le transformation lea, o le wha maino o la wao. So ka ngai wha e mwako ngai mea ina ia wha apeo no tau sila ia le telefo i o taimi. E hono wha o ngai na mo le summary o le kako melen tarnoi nei. The intimidating presence of the SDI. Recruits wear protective gear, including helmets, mouth guards, and padded vests, to ensure safety during matches. Learn proper striking techniques, including thrusts, blocks, and counters, simulating real combat situations and honing their skills for the challenge limit, usually around 30 to 45 minutes, depending on the platoon's pace and motivation. Funky bars. The test is conducted in a 25-meter pool and consists of various exercises, including treading water for 4 minutes and swimming 25 meters in full gear. As they approached the vehicles, an insurgent leaped out and attacked Corporal Dunham. Corporal Dunham wrestled the insurgent to the ground and in the honor recipient. Honor, courage, commitment. Honor, courage, commitment. The courage and commitment. Jason L. Dunham. Yes, sir. Make sense? Yes, sir. Now all of you are going to go through this obstacle right. All you do is go out, carry fucking slow down the ammo can, that's it. Yes, sir. Recruit. I know drill. Recruits perform synchronized movements in front of their drill instructors and peers, highlighting their precision, discipline, and teamwork under intense scrutiny. Yeah, Graduation marks the ceremony, typically held on a Friday, features recruits marching in formation to showcase their discipline, teamwork, and transformation before family and friends, celebrating the hard-earned title of United States Marine. Ia, o tātou tanoanga na nei a fiafi. Ia association finangalo fi whaalia mai ai. Na fo mai. Mo I lātou mai o si o tātou atunu. Milik Samoa po Samoa tuto tasi. Ia lewa whamtalai tuni na I mea fo I te. Me mua lava ko ngai kolengi. Tongo lua. Whaalonga ko e le follow le oi I whatou nunga a mama ma papa. Yeah, you better start doing it. I oh my kongu I. Yeah, you have no choice. But you can either you're gonna do it or you're gonna be deceased inside there. Il est training. Yeah, ma fauli lei o le taimi te taunu o te tonu yo o le ata ba fai ia le training le drill instructor say to low low. E pei o se whai fo lele wa pil e se longa pau, se whai pula hoi lele. Ai mai ngā lea, le tā ua lei te tono le al whai. E ai, e kau sansi kulo, e wha pēnā. O le afo e fo e se umalawe e drill instructor, e ko winga maanga mku ia sa whai I leo langa whasavidi.
A o lea la ko na. Pe o kai mi o le ai. Ping ku unga. A fai ako korsu mingo ke vai ko me ai. Pe ngo fa ko mo. No winga. A korsu mingo ke ku aku. A pe ngar se fulu limingo ke le wa ko tool instructor ko ke. E fai ko me kausami. Ola o si mea o le vai senga o a miunga sa ko masangi ai mai leolanga sa tato fiola mai ai. E a foi fa nga ai foi le sa uninga mo le aveo se malingi I tulanga o mission ma task ai mai se tulanga o ta fa tau ia a ma mo le instant obedience po le usustai le fa tonu ma pula fono tu inatu e a fiai le ottima le olo I kaimio o tau I mo tātou Samoa fai ai o ko ian compare ka ko le saule le ke pukian I winga I le me o tau ka ko le ka tamatoa po traditional warrior I tal fa solpito Samoa mal Pacifica ma fa le tulanga na e ke sawe you know if you really ke fa fai ngo fia me e ka mai ki sa mai le fanga sa sau le pu campo alau de drill instructor o fiu ka fa se me sa o lo le nei ali ava le build le ma ngai o le build ka o le ka mo e fo yem ka o ki kwa imbusu mai o le drill instructor le senior drill instructor ngale ale for mai o le ka man kwalo ngai ngo Mosi went into the recon an elite unit in the recon o mai ale langa pu camp o te lo nei po feo ia ai ma ko ke va ia lava te ka mai hile I langa la sawe fa lo ngia ia me umala kinganga vai le inglisia ya I'm a graduate as an honor man I langa ko o you know sta mai tisi esele le yolana o tulanga uma il malo sil tino a o le vave fo yo o tulanga uma I ka mo e me fa pena o te tuina toi malanga fa taile ne afiafi ila auto wa no tuina mai fa mole fai no auto subscribe ma share ka to proclama o ke mi thumbs up I fo le pi ona masani ai so soni fo tato proclama mo nisi fo yo tato ka muli o sauni muli mai but as we say in the Marine Corps you have a good day and semper fidelis always be faithful this is Eneto host of the Iron and Iron Veteran Stake. Peace and out. Hello, road, more talk. Hello, road.